Mami home filler. I'm saying. COVID-19 no one. Yeah. Asemwe COVID-19 ne hyase se ba no. Na amanfo ka so say anhwe ye nya te se wunya bia. Wa hwe ye wuntumi ngo be ma abedobna da amanfo betumi ka nya duru ho. Oh, amosusu munemu na en. Enya hunehuna o. O say. Enya hunehuna ti ase no. Ade chiwa ekun ayi. Hwe COVID-19 ni sunsunsanso na sempe. O say. Se wo yo bi a wani di akire a esusanso no dɔɔso te say ebi nya adwen mu yade wo ho ebi mu nya adwen mu yade to bi wo ho yare dada na adwen mu ke kan dada no nya so yare dada a very sound person after COVID-19 no na fe ebi nya adwen mu yade wow eno no omuso omuguso ye research ahoro no omunye but ebi so wo hono mo a wankasa ye wonipa bi wo hono mo a ye ne omankasa atimi say oh problems ewom ena ne etusumienu wo bi so ene ya ye nua yiremo nya bi wo hase yi no wo chese wo se ne honam sei no sa wo don sa kan te se ne wabɔ no paw esusanso ni bi no no ena na awotwi so mema de enu ebetu odwa say we no difference wom impotence the energy say mu eduro asefa no impotence ya no she say ntina make catch us omususu oh wo so men kan say ojo ende en yen sori biem border bi azusu nem na ya de na border bi aye I know the tea. I me boss I was saying you didn't queer brother. That you was at the end. When you were there, did you as a man, okay. Yes, it was at the end of it. Say, are you? Once Dr. Justice Yansen, dear no can, yeah, one no can so impotence. One she ya Berman could talk intimi sorry bio and ran opa and Dr. Frank and Kobia. Yeah. I should be to say Nunku. Just infertility. 80 Mompe doctors in my difference. Some cranny. What almost say Ensusansono, and would do. If he said, Unya COVID-19 noa, almost near Yeni. Yeah. Just a cells tissues noa. One mema, Montore Numuno. Nessa, would ye a vision from Fanchaya no pay you man can say, Shuanumuno, yes, it tissues near woman. Yeah. COVID-19, ya dear no affect no, Nienti or more can say, just in Susan, so no more do no. Nebuana, Memman, when you say a madian, not the hand mad. Say a bad dream we are dear to Mika or bad to Mika Bema. But Momodi and the income way. There be and dear Maya. There are so more for Mecca because Asampa, ya dear no, ya Musun Susan, so ye, na ye did dear grow, and I say will be dear way, oh, just like cold. Just like cold. Okay, can't sabro for Nedo te. Because will be back and find a metina with ye. Na won't can say could talk. Now may is just like cold. Just like I said down with the vampire. Says I have bloody. I have bloody. What the vampire was said, Yammy. I didn't know where we there be a was saying, Yammy to be a bibia. Yammy to me, a banner away or banner, Najubia, or don't start to bumpire about 3 hours. We just say this is finding out to ye. Yeah, me by ye. Say, yeah, your microphone no qua dear. This is finding ye trip dear. This is finding out to ye. Say, I saw one pipe, but is a dear na you. My home, and Quadano Crasso, dear no abemuno, and a dispatch, dear Nebana, a you know headline can see. Yeah, nay say. Uncle Benes in here, papa, dear boy, maybe why COVID na you pa. Some memma no, Ghana memma, I fed your monya you, what would take a musabre ya wutia ya, where you, anyone no. Yes, it will bear man, a bewu. Wunya ya dear no a bear man, a bewu. But no, so dear bewu, and the organization on the bomb home by bar. I dear Tom, what drew now, fed yes, a drone no back, when you drone no cramp and yet some more. Die condemned to grabu. Nessa some wamba. It's the one cat and your dear banana. Nampenning forces a war boy. It's in Ghana Health Service in Penning for same. Yeah. Say, testing a 1 year for COVID-19 is free. Woko a buy lab here now for ya. Tienio a buy lab and yet private ones no.
baby aban ensa hyase no wokọ ho na ye COVID-19 test no a ye charge ye nye ohwe omso mpese omo ye encourage na amanfo tumi kọ no omko ye test no because say yade no asammani mu so ye asempanimfo anhwa nso mu ye a eniema ebetumi age ensemu eti the Ghanaian Observer also ne de ye ode eba no pay eno no ena the Ghanaian Times so emu Ghana Education Service mpanimfo na eba no ho ba say wo yo oba ta na wo do ba ko school a emohu omusi mmohu kra ezu ode niema guakwan bon kwada no ho ba den se enkwada no yade no won chichi bi ensra eti wunya Ghanaian Times a enu wom na asempa matan no in fact sasem no won ye nhwe ne ye se emma no mbohu a na chese omudu school ho a omu hu nioma e chese nkola na ye bom ho ba ansa na omumbohu ba wo be ka ne trase me ye mbohu ni akodu school ho na hwi ni wa chese ye bom nkola no ba o se me ye mbohu eno ni asem no because ko schools wo kohwe obedu schools wo Veronica Bucket abaso yi ebi si wo na nkola na ohro mo nsa ebi si wo kra na eye baako na nkola ni nyina na nkola so de nyo teacher ni bia nje onu akase mo mbra one by one omo nyina akogusu mame hro menza mepe ya ma break mame nya ne first ko public schools ko hwe de bia me kan public schools de na emobo ebi why eya reho eya mobo omo ma ye hu hyehyɛ ye pa omo de ye adwuma because anura parent be reporter or the ma minister ne bano nkoko school first nanka e bi ompon be 2 was say be 11 12 no near the bana san bre no say say me wo imagine full payment of fees or time men or about time men also so de ne call anopai be 7 a more 11 12 na ye de sika ma ba say COVID-19 ti a private school omudi kan ni omo ye san hyehyɛ no bi nyama chese waye we menim de nti a private schools ni bi to me fa bom bo said de omo pe na omo ye a private school de money awofo no etenase me kan me ba because wagin full payment no say fees no bomba ye kra ni increment aba enti say changes bi aba e was so many pani hu enti ye bese no mo ti ase ansana say ye be kwa anopa na awia no a omoma ye hu because send ye be ye na nkwada no mo bo ho so enti no na another suggestion e ba ni say ye ma o mo nkwa anopa ni awia no because be ye year onim omo fanya sakwan so age extra sika onim bi entia because awofo ni bi o ho a papa ni maami ni nyina ye adwuma enti omo de nkola ni ko school omo nim say bi a akola no be pon 2 enti e bi ana papa arahye aba be fa akola na na se maami afa aba 11 na wodi na ba no na chese obi ani fie and ubo say school no and ubo say school no on betimi aka say oh after 11 o de ye betimi ahwe na ma but extra sika zongo enti nyanza kwan so na mo fa omani enko ho ene empanimfo eda ankrankra suku ano no mo omani enko wo no mo emaye papa ese ne eba no nyade se ede na kwasi yansam na COVID-19 mu kwamfa no chia ba ya asabia enie empanimfo se nkwada maako dubaako ana COVID-19 wa test positive ewo kwamfa no chia ya asabia ayasemu nkwada 11 ena nansane no omumu baako awu ena ne mate ne sa ye 2 and even cry the nyan ntie say 11 day old akola ya wo no totofe wedi da du baako ono so anya covid eti empanimfo eda ya sabia na no Professor Samson Antwi en wodi atu jase awofo no akane na mokane so yese nkwada ne de wonumu immunity no efa yade ne ho ne wosoro wo immune system no yade ne ntumi ne papa muja nkwada ne gum no wo mu se yese wo kodwa so se wo kwadwuma akwada ne wo se wo hu se enna no pai me ba ne sode a hain wo fa ofiri suku a hin wo kro sabo am wani anko oba ne ho a wo ye adwuma be wie na sika no ne ode be hwe ni ho ya samo ese kwasi wonna manopa na wo ba enkwada no ko suku no a mask na nhye wo mu dabi ebi why dabi na no kra de oba chamba akọ ne ba no ono enhye ne ba no so no aso ne ba ne nsa eti me ye ya me ye se ya me hwe na wayi ne ba no so ayi ne de na obi ehye
I won't say I dear no the other time me jina traffic him on hawkers no motor no do na nse and I'm bisa me fra branch here back your toe no smash pro shebi me fra branch na me see ade na mo show say boss utiri mo edin sa nti awie ya ye jina so yi me she nose mask mfia no panjina awie mu sa unu ya be ma ne mi aka ma sa o kan say ebiwa nanka mpa ka chense yare ni nti wo de hye but me dwen wan na me say dia branch yi ken so nka nyansa wo mu nyansa bi anim me say nka nyansa wo mu nka bia nhye ho nyansa ni dabi ebiwa wonim de ntia denti ni say me gina ho din nam se no abrantie me interrogate ni feda na me friend no nam se onua me nua be ma ne wo fanisa shema me na nya dia bewu o say bra ma me gansa me nkyerɛw sister ba ko share no wa ha and 3 hours so twahwe me ma no so de ne ko hospital me be share na me homente me gina wiem o kana me tena me kemu na me koi me ko na me go so dwen ho enti me ya me do baby a me nam for born am say Charlie some guy talk something for traffic I still they think about them enti my drink and say I say Charlie sankrofo dey o say we di o machi a Charlie ja o mo bra na wo ko ka bia o be 10%. You can say ja o mo bra ye ne o mo na ti na ye hu exactly wo de o car wo traffic no unya gina mu safe wono wa ba be gina ho aso handle wa so handle no e de adekura wo ton no e gina ho o Charlie Tobi o ye say wunim wo ko ye handle na so mu na wo be so wo ye dan yo wo be so etis ye ka se ja o mo bra nye o mo nko abra wo se yade we no ye frɛ no yonko da no da se nipa ba ko ye se me protect me ho me jeja me ho a kwasi asem wo mu na hwehwemu bi so aba ha wo mo se enwumanwuma mu no se yade no kosoro enwumanwuma mu no yade na san ama ne homne so dendende eti Dr. Patrick Kuma say ebeye a en campaign for enhwe say meetings bebrebe nu a ye ne nwuma mu no ede utumi ye meeting be 10 ayasemo yesi muntwa so muntwa meeting bebrebe no so tinton time entwa so na beboa no kra na kakra bi meeting kakra bi meeting yesi munya meeting na meetings ni bi wa ya meetings ni bi wa ya na sitting allowance wo ho ntino sitting allowance enti na ya omo be sitting 180 million eju de kwaji alawa kakra na hwade ayasemo meeting pause for commercial everybody yes on pause there obo video o team no 9 we graphic na mkenga graphic kind bravo graphic mami page no page 13 obi abo kai mi before amode da nyuma no o say ABY mo say free dede graphic ayasemo won kwesi we bia free Patrick Kuma honomo doctor ne honomo any free and define that so aba na define that there wono ene court nu mu ene woti esiye wo se mampani dada John Dramani Mahama na lawyer fo a wo gina mu edi amano no enra ba bia na nko pim ko se niema betumi akwa ama wo no wo antumi anuru ho wo se nei ene ye hwe se mpanimfo be hya setena na se eti ne nipa miensa mampani dada John Dramani Mahama ena anti Jemensa isi chairperson ena Nana Dodankwa Akufuado enei court ho no mo adansefo ebefre wo no ene ye wuni pakro ba ya no wasem wo de atudwa wasi ye mfansi wo hu ya mene hene hai ya de besi na afei ye mfa ye ya de besi